بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا رب العالمين Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadrli din kardeşlerim, qadrli milletteşlerim. Bugünkü dersimizni Rabbimiz Allah subhanahu ve taala ismi bilen beylep Bismillahirrahmanirrahim deb açıp jiberabız. Hem özümüzning şiratdagi harfimizni öğrenirge kirişabız. Bugünkü bizning öğrene turgan harfimiz g'oyn. G'oyn harfi. Arab harfi g'oyn. Onun yazılışını öğrenir için toqtağa qarayıq. G'oyn harfi mine şunda sızıqның üstündən başlanada asqa düşüb gide. Onun üstteki ölüşü bizning Rus alfabetindagi Tatar alfabetindagi y harfine, zur harfi y harfine oxşagan. Tik onun mine üstteki ölüşü sızıqның üstünde bula. Hem mine bu niye oxşagan ölüşü sızıqның asqı yağına ornaşkan. Hem onun mine bu yerinde bir noktası var. Onun alfabetdagi ismi g'oyn. Alfabetdagi ismi g'oyn. Bile turgan ovozi a hem ul qalin ovoz. Hem ul qalin harf. Söz başında ul mine şuşu aldagi sızık üstündeki mine bu başını kaldırada mine bulay ittirip sızık üstünde kilip basa. Mine bunda sızıkның astına düşken ölüşün ul başka Arap harfleri gibi bir vaxtda da özü bilen süyrep girmey. Onlar etkenimizce Arap harfleri sözün başında hem sözün ortasında onlar her vakit jengillikке umtılalar. Hem mine bu ağır ölüşlerin onlar süyrep girmeyler. Mine bu sızık üstündeki kişkine başın ala da sözün başına şulay kilip basa. Onun mine bunda her vakitte noktası buladıydık. Hem mine bu urunu bilen ol özünden orta kiletirgen harfke tutaşkan bula. Hem yazılış boyunca g'oyn harfi Arap alfabetinin en katlaulu harflerinden dip sanayım ben. Çünkü ol söz başında bir türlü yazıla, söz ortasında ol gel ikinci türlü formunu ola. Hem söz azağında düz söz azağında da üçüncü türlü yazılar. Mine hazır qarayız sözün ortasında neşik bulacak. Sözün ortasında biz mine bu sızıqdan yazılıp kelebіз de mine bunda üske mine biz anları mine bulay ketip tağın sızık boyunca ketebіз. Mine bu yerinde noktаны qoyabız. Mine bu yağı bilen ol aldından kelgen harfke tutaşkan bula. Mine bu urunu bilen özünden ortından keletirgan harfke tutaşkan bula. Eğer de zor etip görsetsek biz neşik bula? Mine bulay etip kelebіз de üske minip kete, anlar mine bulay asqa kete, mine bulay yol boyunca. Ol mine şuşunday nindidir şaşkaga oxşaganmı, nindidir vazıga oxşaganmı, eybirge oxşap tura. Hem ol söz azağında mine şulay etip söz yolu boyundan yazıp kelebіз de mine söz ortasındagi kibek mine bu başını yasayız. Hem alfabette basıp turaturgan mine bu elementin yasayız. Mine bunda onun noktası bula. Hem mine bu urunu bilen özünden alda kelgen harfke tutaşkan bula. Hazır endi qarayıp ketik harakeler bilen. Fath. Fathı harekesi bizning aytdik har vakit harfimizning üstüne yazılgan bula. Qıygaç sızık bulup. Hem g'oyn harfi qalın bulgaç onun bilen bula g'a. Kesri yazıla har vakit harfinin astına. Hem ul kesri g'oyn harfi kesri bilen okula ağay deyip. Mında g'a deyip yazıp koyabız. Mında ağay deyip yazıp koyabız. Hem damma bilen. Damma bilen bula ol g'u. G'a, ağay, g'u.
га, ги, гу. Га, ги, гу. Qarab ketik sekin bilen. Agayınını yazdık sekin bilen. Onu okuruşun alabız. Okuyubuz. Dip. Ga, gi, gu, Ga, gi, gu, Ga, gi, gu, Hazır indi qaydan yasala ul harf. Qaysı yerdə yasala şunu anlap ketik. Менә biz hər vaqtdagıca bizning boğazımızны alabız. Bu skematичный bizning boğazdır. Менә монда bizning тавыш җипсерләре урнашкан. Һәм алар киеренке хәлдә. Менә монда boğazımızның üstündə biz инде өйрәндек, чыга безнең нәрсә? Ха хәрефе. Ха, калын гырылдау ха хәрефе. Һәм менә шушы ха хәрефенең туғаны булып, шушы урыннан укчыга безнең гайын хәрефе. Га. Ха хәрефе дә шушы урыннан чыга. Һәм гайын хәрефе дә бер үк урыннан чыгалар. Алар безнең игезәкләр кебек. Алар безнең двойняшки кебек. Bir әнидән, например, туганнар, тик аларның сыйфатлары гына төрле булаймы? Менә как будто шулай кебек. Гайын белән ха хәрефләренең чыгыш урыннары бер, махричлары бер. Тик аларның сыйфатлары икесе ике төрле. Менә безнең ха хәрефе дә калын ие, гайын хәрефе дә калын хәрефләр. Аны әйткәндә безнең телебез шундый күтәренке хәлдә була. Шушы күтәренке хәлдә булу инде телнең шундый күтәренке булуы хәрефләргә менә шушы катылык билгесен бирә. Ga, gi, gu, Ga, gi, gu, Ga, gi, gu, Хәзер инде китапта биргән күнегүләрне карап китик. Күнегүләр 25-нче биттә. Гам, 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 гыйб, 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 гыйл, 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 гайру, 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 бәгълу, 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 фәргу, 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 غاب غابو غاب غابو غاب غابو غاب غابو مبلغو 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 مغربو 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 اغلب 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 اغفر 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 اشتغل 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 يشتغل 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 استغفر 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 يستغفر 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 Гайын хәрефе турында әйткәндә нәрсә без истә калдырырга тиешбез? Гайын хәрефе ул безнең калын аваз, калын хәреф дидек. Аны әйткәндә безнең телебез үстә булырга тиеш. Һәм ул безнең бугаз хәрефе. Бугаз хәрефе бугазыбызның менә бу төбеннән чыга. Аны әйткәндә ниндидер менә урысча әйтеп әйткәндә хрип булаймы? Әгәр дә кеше әйтә белмәсә, баштан аны ничектер шушы урынын сизәр өчен баштан шушы хрип белән чыгар кирәк. Аннары шулай әйтә, ул хрипны бөтенләй алырга кирәк. Бу гайын хәрефендә гай, гу дигәндә бер нинди дә каты шушындый нык беленеп тора торган хриплар юк. Дигән әйбер юк.
Һәм инде язылышына игътибар итәргә кирәк. Язылышы, әйткәнемчә, катлаулы. Менә сүз башында ул бер төрле языла, сүз уртасында гел икенче төрле формага керә. Һәм сүз азагында да алфавитта тора торган кыяфәттә булмый, менә шушындый кыяфәттә булачак. Һәм сез инде менә шушы әйберне төшенеп калсагыз, бу хәрефне яхшы итеп өйрәнгән буласыз, иншаллаһу тәгалә. Менә шуның белән безнең дәресебез тәмам. Мин сезне калган дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.